Oleh khirtu te in zava in chibai vek le to chuma chuanin UFC flyweight division a champion lai pantoza ne theitu Joshua Ven pantoza ne nuwa tesuro ane leya chumin nu tesuro ane nuwa press conference anaina athosoi then khattele anzo na then khatte mizo togin karon da chuak dona enge soi ti tikha gundoin ilongai thadon ne mi main toite kan han soi lokanga Joshua Ven hi akhel na hi flyweight ania kg somnga paruk chin kha ania tichuanin Joshua Ven hi Myanmar Chin State atanga Salian ania anua USA an pem le a tin a game khel hi Muay Thai le boxing thiam tak ania anek na le bok ani kumsang ni le somni pathum khan UFC alu chila ne na po vui tam tak alo chang to a chungte ani wang chuanin tundin huna hianin UFC flyweight division a champion lai belt hum ho thei kha ania soi to khanin pantoza ane nuwa tesuro in aron chole a tesuro hianin pantoza ne tu Joshua Ven kha aron chole nuwa khani aron chole nuwa khanin Joshua Ven hianin tesuro kha lo tuk zal le a round nga na alo knock out le ani chutiang chu thilom danan hiya tesuro ne nain nek nu anin sual nuwa press conference na ingal ania chunga athosoi then khat ta chu chuma hianin in ngai thladon tiang Joshua Ven interview na anzona masaber chu ti hian anzota Joshua ne na ichan le ta ka wang hian ilom puiom hle mai itai til I hum him masak ber ania ti salam le ril rulama enge idin hun ti in anzota Joshua Ven chuan ti hian achanga ka thakhop mai thian pa fence dan in nek munom tak ani ti ka ria ma se thil pakhat chu round tum na ma ngeya ka sop tluk tur thu ka hril chewa ma se tesuro kha achel khop mai zana sang tak ka pe nge nge ani ti in achanga zona panina ti hian an zot le a round tum na ma khan inek khute viu khan ICM inornat mel khop maya abik takin round masalama khanin inorna le zualin in ICM ti in an zot le a ti chuan Joshua Ven chuan ti hian alo chang le a ka nek thuk masak ber khan aron har le zoka avoi ni na phei kha chuan engtin nge aron din le theipo ka shelo ka soi to angin achel khop maya submission man te po katuma ma se athiam ve khop mai ti in Joshua Ven chuan achang le a ti chuan zona pathum na chuan ti hian zona an zot le a meti ho ma in biak lai khan tesuro khan noilama thiamna anei jok arin thu asoya ima sela nang chuan a grappling lo tur chuak thaya a thiamna kha irin angani em nge ilo in zirbel na sajok ti in zona an zot le a ti chuan Joshua Ven chuan ka soi to kha ground lama hian thuruk ka nei velom thil tam tak ti ka dewa ma se ka theilo chang om thin tuna chuan kan thiamna tlem kan lan tira nak vertical hian mason kan la tumang ti ina chang le zona palina ti hian an zot le a isop nu pwa aron thole zel mai kha mak ATM round ni le round thumna khan alu ati chi to lo re renga anara inek dot dota ma se alaron pan reng che ani ti in an zot le a Joshua Ven chuan ti hian alo chang le a ni ye ama hi nung tol thiam tak ania chu wang chuan timing le distance lakha ahar deu thina chu chuan a chandam ani bere ti in a chang le ani ti chuan zona pangana ti hian an zot le a ake ichui khan ikhela ngong anayem round masalama khan atlona sa hle si chia ti in an zot le a Joshua Ven chuan ti hian a chang le a neilo anu nung bera aron tlo khachu ana ka ti khop mai ma se round khat na le round ni na khachu analawa anu nung ber khachu kanar afu deu ni hian ka ria ana ka ti khop mai ti in Joshua Ven chuan a chang le ani zona paruk na tan ti hian an zot le a pantaza interview kha ka lo ria a dena wait point ima chon le turani thu anem nget to a pantaza chuan round nga thlenga nulu che a nataka shemche atum ani mel
bong pui nu te tui va in phot do se iti ti ka lo ria a adikem ti in an zot le a Joshua ven chuan ti hian alo chang le a dike bong pui nu te va in phot do se ti in ka lo chang ani ti in alo chang le ani zona pasarina chuan ti hian zona an zot le a Joshua ven he ne na hi pantoza i ne na ai khan i hlim pui zo kem i chak dan hi adanglam sia hlotlin na chu hlotlin na ania belt to belt ani mayem ti in an zot le a Joshua ven chuan ti hian alo chang le a ni e ne na chu ne na ani maya ma se tun tum hi chu adana dang bi khop mai pantoza laka ka chak dan kha chu ka mel ma ber chunga thling tura po ka du lo top tun tum ero hi chu adang lam bik riawani ti in Joshua ven chuan alo chang le a zona pariat na tan ma se fence te soisel na wang khan iril ru ana em ti in an zot le a Joshua ven chuan ti hian alo chang le a na ve buke kalom lai khan abana na ti ka shelova screena ka mu khan ka pana poi ka ti khop mai ka watia ma se thlathum anga nu khan interview anei le sia ana ani kha chu wangin tuna thil tam tak asoyani nimina po ka muwa huana engma a omlo akuta ka von zaka ma se arel rungai tuana ero ka shelo ti ina lo changle zona pakuana ti hian zona an zot le a Joshua ven ato bera bantamweight divisiona kan la mu chengem ilano pangsia ti inan zot le a Joshua ven chuan ti hian alo chang le a mai thai ka divisiona hian thil tam tak ti tur kalana yani mi tam tak chuan belt an lak hian an chhongal thina ma se ming that na siam kadua mitam takin flyweight he an la chiang lova tuna kan ron lang chau tan chau ania he division a hian thil ro pui tak ti katum ti in alo chang le ani zona somna atan Joshua ven 5 round na inok out thina na ijap le petiens man kha acha in apoi mo thukhat itm ti nan zot le a Joshua ven chuan ti hian alo chang le a do theina kha acha bi ania ka coach te po in min ril renga ka fai khun an son lat khan kalung oilo hleya mi ti nat shep le nek shep hi ka chak ber thin ani training game a po ka sparring partner te tinalo turin min ril hiala do thei tur le dam thlap tura min ril level po kha nang point iron mu nge kha chiwang chuanin he in khelna hianin ka stronga ka chak to kani ti hi keima practice na tangin ka in ring thiamani ti in alo chang le a zona som pakhatna chuan ti hian an zot le a komin masalama manil ka penen twittera in hialdewa nak vertical house tona hian main event ruai in ringem ti in an zot le a Joshua ven chuan ti hian alo chang le a in ring khop mai chu katumani Myanmar piang ma ila Houston in min enkol seiliana ka khwale tuyang chi ani chuwangin Houston a chuan headline ruai ka du nge yang ti in alo chang le zona som pani na tan Joshua ven chu ti hian zona an zot le a ani le Houston fans te tan enge soi du inayem Myanmar fans te tan message inut chiat to anti in an zot le a Joshua ven chuan ti hian alo chang le a ka soi to angin khovel hian Myanmar mi te min la riang Houston Texas hian UFC champion kan nei ta ti in Joshua ven chuan alo chang le ani zona som pathum na tan ti hian zona an zot le a Joshua roundina tesiro kha inek ludo zel kha ania nima sela tesiro kha ron tho chuakin aron phi thuvele thei mai che kha mak itm ti in an zot le a Joshua ven chuan ti hian alo changa ni achel khop mai za na sang tak tesiro kha ka pe nge ani ti in alo chang le bokani ti chuan zona som palina ti hian an zot le a champion tam tak hi an chol deuh thina nang chu chol mel ipusi lawa engtika nge kan mu leang che ti in an zot le a Joshua ven chuan ti hian alo chang le a ka shelo le ka team tenen kanin bephotanga in enkol dam hlek te anga yawangin komin top ma hian voi khat le chu in lan le kanin beise ani ti in alo chang le ani zona som panga na ti hian an zot le a he in nek hian Joshua vena ani na tak alan tirin isria em ti in an zot le a Joshua ven chuan ti hian alo changa in nek apiang hi faik lian taka kangaya ahmami hi alian berzelani ti in alo chang zona som parukna ti hian an zo chunjom le a in nek ma khan fence te soisel na kha iming an shiat rengna ani awangin
นวมอิติทูอิสอยะตุนะเฮียนเฟนสเตนเองอันสวยอิรินตีอินันจอดเลยJoshua ven chuan ti hian alo chang le a nuam an ti viawang ti ka bai sei ka lo me ti in toifel takin alo chang le ani zona som pasarina ti hian an zot le a in nek ma khan in kum kan chu dan khan kum som nga in tlinga kum som ni pang chunga champion fight no pang ber in ni in la no pang sia in la in nek le angem tuna hian mai chana in ma chon to a aron kir le thayangem ti in an zot le a Joshua ven chuan ti hian alo chang le a thei khop mai te siro hi champion tur khopa thiamna nei sang ani ya kaza khop mai no pang chel tak ani ti in Joshua ven chuan alo chang le ani zona som pariat na ti hian Joshua ven chu zona an zot le a fight of the night bonus idong ti in ria em ti in an zota Joshua ven chuan kashia ti in a chang le ani zona som pakuana Brandon Rival nen in fight of the year nuwa hian bonus lazia tu fighter ni itumem ti inan zot le a Joshua ven chuan ti hian alo changa ni e Joshua ven in nek munom lo I mungai lawang tuna chuan level sang zo ka in nek theita a mitam zokin min mu theita a thillom om takani ti in Joshua ven chuan alo chang le ni zona somni na ti hian an zot le a imizia hi azoin ikul hesia interview a hian itlang nel to em ti inan zot le a Joshua ven chuan ti hian alo chang azia om to khop mai ti in toifel takin alo chang le ani zona somni pakhat na Japanese fighter laka ilatlom lova Japanese fighter champion ni tur chuan enge ni ngai ti inan zot le a Joshua ven chuan ti hian alo chang le antan chuan rim taka training ani mai Japanese fighter pani kama chon to tikha an chel khop mai rim taka training an ngai ani in zawain kalome ti in Joshua ven chuan alo chang le bokani zona somni pani na ti hian Joshua ven chu zona an zot le a Joshua ven ifaik zo nu khan irin na chungchang isoi ma saber zela hlotlin na ina izel hian itharau lam nun hian engtin nge apui che ti inan zot le a Joshua ven chuan ti hian alo chang ani karin na hi ka engkemania Iso Krista tello chuan engma kanilo ama choi moi hi kadu berani lalli suwa karin na hi ka engkemani ti in Joshua ven chuan alo chang ani ole khati zong kha Joshua ven tesuro ne na ain nek nuwa press conference na a interview zona sang tele Joshua ven ina alo chan na mizo tonga kan ron ti chu thei chu ni mai sela apui khop mai kha Joshua ven achana tikha achang thiam hlom khop mai tin lali suwa rinna achat zia te po kan hu chiang ina riata Christian thatak mai ani zia te po atilang chiang viawin a riata ni kha zona top na ber pheka chu ifai zo nu khan irina chungchang isoi ma saber zela I hlotlin na ina izel hian itharau nun lama engtin nge itharau nun lamin engtin nge apui chati in an zot hialania ti khiana changa karin na hi engkemani Iso Krista tello chuan engma kanilo ama choi mo hi ka du berani karin na hi engkemani lali so karin na hi engkemani ti in achanga ni ya Iso Krista Christian diktak mai ani zia atilang chiang viau ina riata he ne na chan po hi pathian ring tu tha ani zia atilang chiang viau ani ati chonin Joshua ven hi mai ni somthum tun thla to lampang hianin Mizorama aron zin tur thu social media song ate po anron ti chuak to aron kal ngei po arin oma Facebook lama khanin chiang zokin news trend khatin aron tar chuak to nge ya Mizoram aron kal thai ni phei chuanin mu ve te po achak om khop maya angai san om khop mai Joshua ven hi tia kan rin phak bak ai hianin angai san omania sabram mifing tak sap ho mi bon tak kara champion ani thaya kovel pumin ti hi chuanin na hreto dona sabrama phei chuanin kunglai USA tele mitam takin an ngai sanga media sangin sa pachal mifing tak pachal lang takin an zui tua to mai ni tiang khop khanina kalna pianga media lar takin news channel lian takin tikhanin an zui dul to sap nula mel takin thalak pui antuma tiang khanin lar to em mai ni angai san om khop mai hemi phena hianina hlotlin na anei theina neli so Krista ringtla tatin
a thorim na rui thei thil laka a filim na tele taksa hrisel na angai poimo zia angai poimo zia tele fitness a that zia te po a fai ka tangkhanin kan hu chiang viau na hriata sport lampang heti ang UFC te pei chu torchel mei ba ka fit that angai maya tin hoisen angai mei buka chu teng te ani awang chuanin tuna Joshua din munanga ding ve tur chuanin ti tak seta ti chungpon a hlotlin na hi nei ve maya chuwang chuanin heti ang hlotlin na anei theina hianin na satakina thokri mani ti kha chiang reng mai ni chuwang chuanin angai sang mai ni ti kha kan soitel ram ni sela a thao me ale kan video tele tongkam te kan thiam lawa kan video siam ta ka te soisual le enga mathil soisual palte po thil om thei ania asan ba mong changa han en led le vek man an to thin si lawa chungte ani wang chuanin ti sual te kan lo nei thin ani chuanin in mi hria thiam na kan han ngen ngal bok ni sela a thao me ala thlir tu te in zawain mangtha le vek pot mai ule